ala kulli sahabati Rasulillahi ajmin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'am hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atuni sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim. Wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma stabbarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilahu barakatan sabila. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warijal hamila yang kasih balbatina ibadah watina ya rahmana ya wa Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa bil hasanah sahla. Allahumma inna lana islam wa inna lana islam wa nas'aluka imanan qawiyan wa hayati wa idal mawid wa badamat wa na'udzuka min asy-syirki wal kufri wa ya Allah ya Allah ya Allah ya Latif ya Latif ya Latif. Allahumma latifun ibadi yarzuqu man yasha' wa huwa al-qadir ala ya'lamu al-khalqa wa huwa al-latiful khabir. Allahumma sallallahu rizqan kasiran. Yang kan naik ke panggung supaya nantinya bisa terakomodir dan juga mengucapkan kepada donatur yang spontan memberikan santunan kepada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pemberi, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, berilah kami Nur Sahabat Community kesempatan yang diberkahkan oleh-Mu ya Allah. Kita biasa berbagi dalam santunan anak yatim 10 Muharram 1440 Hijriah. Ini karena kecintaan kami padamu ya Allah. Ini karena perintah dari Rasul-Mu ya Allah.
tahun depan untuk mengadakan lebih dari ini ya. Kita berdoa dulur Sanggu Community untuk tetap terus dipanjangkan usianya, rezekinya dengan berbagi. Terima kasih para donatur, orang baik, para dermawan.